tomon ki thepar bi bena jok pinang an ke do hem kana hongdun nongnam ka chi thangklong a pherang ke Rajiv mes bang soper thai ben chi otang Kardom pini pranta mabir talong pen ni sami promila timongpi non bir tang ton pen arjuponik tha patumi ni phai inkora phli arni tomon ke the parpik pena jok pinangan ke do ahem kano hokdun Patradisa Korazi be arong lapen Mongol be arong amikal lambirik rong hang lapen Vidya rong par Mukesh rong hang lapen kaprek ahem ta tomon ke thepen ahem kano hokdun bangso tomon ke thepen hem kano hokdun atum ningbe ningdap kesangji adin kawe kacotun kacohang athai kawe pen kisung thektiklu la sikar benglong autonomous council kacharia tuma phan akerap longjia phan kachuningni padopon news text report Karbi Daily News Jingthong constituency ki parlo upper serang phangchwarong amikar langtok terong keso kapangji ningkan plian keso kapangji penajo kerap kachoha Lakha ke thom Jingthong MSC ke parlo upper Jingthong serang phangchwarong amikar langtok terong keso kapangji ningkan plian keso kacholong plengtang no pu arjulong si nilitum Karbi Daily News perang ke dorsing terang pen homli damsi koson kopi keso ma karjupa dupon Meghalaya ahawar arlo Silong Hospital mesen along ne chiponjita Meghalaya voter ID avide ke damlong je phan sungkrung pusi pachini pon ning kang sampen nang cherap dun vek thapusi kesodet lang tukteron achor kareng hansipi pen Karbi anong ke thege dinga tuma phan chuning ripon account number 746601005474 IFCS SBI NO RRLDGB account holder name Kareng Hansipi news reporter Sinterang Karbi Daily News tangka mahal aku kidor kema wajat laku lagadi asala so patang netong papen ai puji ma Kipui ke bang rat manang rat nak tek ding jum nang rat tek mang rat tek tema la nak lo ne nang netong la so kiso celang ko an bak ik long netong an kan ko an bak kapangji do lang le kapangji ke ari ding ulo bukan thom li dulo asala an mangbong bang sa nang netong pula khathai bote ko an bak tangka ik ko ki ike im du ulo son bi hiata bi loksi yon porang lo phak yon porang lo loksi yon parui ni baka kesu sedan lo kiri loksi tenang itu penang tangka ik ko de lasi nang ba nang itu lang di kesu pa meje phan mang nang itu Karbiang long arlang ke ding phan mate la tin thonga iam phan nang itu ko sangsi puli ko pinai chuning ri ko chuning ri yang pungge poisa sabak nang rap lima chon lo Difulom nong nampa chithangklong apherang ki Rajiv met bangso apir thepen chi otanglo Aruni phai inkoi ke thomaningwi dilai pen mancha ana thukiwang boma hut rong thilu malom ke pasangkok truka phan ke patong dera jok alangni lapen alangni risang hom pakhinia tum ahir ingtangrapen araiso alangni tum phan manja police tum adiman palidunsi manja PHL long kisolang polo sita manja long kilong un edera jok DMC chalong si sekelang damji aphan toilo laswa teng DMC chalong jopang thang selanglo laswa teng alangni pen honi ke phora pen rajasthapa bangke mimuchot si DMC pensi hemche damlong lo lasona hot ningduk memelam ki Rajiv mechapan ki kisoketan bom theklong si Dimapur pachipon toilo laswateng pen aru inquiry free arnia da phrang Dimapur an sekelang damjia phan DMC pen pondet lo bonta ningduk memelam ki alangni Dimapur referral hospital along kelia hot ki kado kavya phanchi otikangsi chomrong me chibojilo laswafi kado kavi anona teng claim patangsi difuan chiwan pen DMC chalong postmortem ki claim chi phan pono sita apor kadore joine aru inkora phli arni postmortem claim long le delo lasi aru inkora pho arni ada prangsi alangni ki thitang arbuma phan postmortem claim that si alangni phan thiri ponpo lapen me an pipo pusi birta ribdun long Pinya birta bangke la ponsi kang komponik no domain hakmi program